Druga po redu međunarodna izložba Lego kockica otvorena je u noći muzeja u Mitrovačkoj galeriji. Skockani svet gospodara prstenova, morskih dubina, kauboja, indijanaca, Disnijev svet i gradska vreva ispunit će prostorije galerije Lazar Vozarević sve do 26. maja. Obilazak galerije od strane najmlađih Mitrovčana idealna je prilika da se oni upoznaju sa radom ove ustanove kulture, kao i sa delima slikara Lazara Vozarevića, po kojem Mitrovačka galerija nosi ime. Pre svega zadovoljstvo mi je da kažem da smo u sklopu Noći muzeja ponovo organizovali međunarodnu izložbu Lego kocki pod nazivom Skockani, pre svega zbog najmanje publike i njihovih roditelja. Da napomenem da smo prošle godine u isto vreme organizovali ovakvu izložbu i da je poseta bila izvanredna, da je bilo preko 3000 dece i odraslih. I ukoliko bude moguće, mi ćemo nastaviti sa organizacijom ove izložbe. Ovo je prilika da privučemo veliki broj publike, pre svega ove najmanje, da stvorimo određenu naviku kod njih, da ih poznamo pre svega sa našim prostorom, sa galerijom Lazara Vozarevića, a i ujedno i sa umetničkim delima Lazara Vozarevića.
Everybody should do in their lifetime sometime two things. One is to consider death, to observe skulls and skeletons, and to wonder what it will be like to go to sleep and never wake up. Never. U sklopu Noći muzeja u galeriji je bila postavljena izložba Grad od peska studenata Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Izložba je bila posvećena traganju za ambijentalnim scenskim prostorima Sremske Mitrovice, osvojenim i zamišljenim kroz individualne priče studenata. Različitim umetničkim prostornim intervencijama i akcijama studenti treće godine scenske arhitekture, tehnike i dizajna vodili su publiku kroz neosvojeni prostor potkrovlja galerije Lazar Vozarević. Dovođenjem studenta iz Novog Sada bit će omogućeno da vidimo tavanski prostor i njegove mogućnosti. One su izvanredne. Tu je prostor od 500 kvadrata, tako da će to biti prilike kad publika vidi i umetnici koji budu vidjeli večeras da pokažu svoje zahteve za taj prostor i da i oni sami izlažu svoja umetnička dela. Objekat Mitrovačke galerije u prethodnom periodu je pretrpeo velike sanacije. Urađena je i restauracija slika Lazara Vozarevića, a sada ostaje da se uradi još fasada na zgradi galerije. Vratili smo sjaj našoj galeriji i mogu da kažem da je, što se tiče rekonstrukcije, pre svega uređen kompletno novi krov i urađen interijer, kao što se i vidi, od elektroinstalacija do sigurnosnih uređaja, kao i normalno parketarski i farbarski radovi. Bila je najavljena rekonstrukcija fasade, međutim mogu da vam kažem da je zbog nedostatka sredstava prebačeno za sledeću godinu i osim fasade bit će uređen depo u sledećoj godini
a iskreno se nadam, mi ćemo ove godine uraditi projekat za taj tavanski prostor, da ćemo i taj tavanski prostor urediti i dobiti novi izložbeni prostor od 480 kvadrata. Bitno je naglasiti da osim rekonstrukcije galerije da smo uradili i restauraciju svih umetničkih dela Laze Vozarevića, a imamo ih, hvala Bogu, 80. Iskreno se nadam da ćemo u budućnosti obogatiti naš fond i moram da vam kažem da smo i uradili 3 filma o Lazi Vozarevića, da ćemo u 12. mesecu imati izložbu učenika Laze Vozarevića sa Likovne akademije i da ćemo tom prilikom imati i promociju tih filmova. Samo da kažem da će ići jedan festival umetničkih filmova pod nazivom Galerija Fest. Početak će biti ove godine i iskreno se nadam da će to biti tradicionalno u sledećim godinama. ...365 dana srpska policija je u svoj narod. Garant bezbedne i stabilne Srbije. 27. maja proslavljamo Dan Ministarstva unutrašnjih poslova. Pridružite nam se. Pozdravite svečani defile naših pripadnika, kao i policijskih orkestara iz inostranstva. Družite se sa policijskim službenicima i upoznajte sa našim veštinama, opremom i tehnikom. Prisustvujte centralnoj svečanosti. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Na Kalemegdanskoj promenadi uživajte u koncertu policijskih orkestara i poznatih pevača. Dođite da zajedno proslavimo Dan Ministarstva unutrašnjih poslova. 5. put u Srbiji. Svečano otvaranje sportskih igara mladih. 25. maj. Centralni gradski trg u Sremskoj Mitrovici sa početkom od 10 časova. U večernjim satima zabavit će vas koncert grupe Crvena jabuka. Pozdrav Sremska Mitrovica, 25. maj, sportske igre mladih, vidimo se na koncertu. Noćas zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu. Dođite i uverite se zašto su igre zakon. Volio bih da si tu.